Dobar dan i dobrodošli u novi Masterov video. Ja sam Nikola i predstavit ćemo vam nove Dahuine proizvode. Danas vam predstavljamo Dahua HD CVI kameru HAC HFW 1800TA 0280B iz Dahuine Light serije. Ova kamera je dizajnirana sa jednostavnim ciljem da bude odlično rešenje analognog video nadzora preko koaksijalnog kabla sa snimkom u 4K rezoluciji uz pre svega jako pristupačnu cenu. Njen senzor omogućava snimanje u rezoluciji od 8 megapiksela 4K, što je jedan od glavnih parametara koje diktiraju kvalitet slike pri snimanju ili direktnom prenosu. Optika je fiksna na 2.8 mm, te možete očekivati široku sliku od 105 stepeni, ali i blagu distorziju slike što se može vidjeti na snimcima iz ovog videa. Za snimanje u uslovima slabog osvetljenja pomaže joj infracrveno osvetljenje sa dometom do 30 metara, što je dovoljno jako za primjenu u većini situacija u gradskom okruženju. Ovaj model također karakteriše i integrisani mikrofon koji zadovoljava potrebe i za audio snimanjem. Kamera se nalazi u metalnom bullet kućištu sa IP67 standardom zaštite, koja joj omogućava vremensku izdržljivost u različitim uslovima, pa čak i u rasponu temperature od -40 do +60 stepeni, što je čini primenjivo i u spoljnim uslovima. Za montažu ove kamere na zid ili plafon najbolje je koristiti Dahua doznu PFA 134 ili PFA 152E ukoliko se montira na obli stub. Prvo što primećujemo je da u dnevnim uslovima na velikoj razdaljini ova kamera daje oštriju sliku od Full HD kamera od 2 megapiksela. U ovoj rezoluciji dešavanja se mogu lakše razaznati i detalji su dosta jasniji. Pošto je rezolucija primarna kod ove kamere, kvalitet i intenzitet boja je dosta smanjen u odnosu na 3K kamere iz Pro serije. Snimanje u 4K najviše dolazi do izražaja u odnosu na Full HD rešenja baš u noćnim uslovima. Svi objekti su mnogo oštriji i detalji uočljiviji. Upoređene kamere obe imaju domet pomoćnog infracrvenog osvetljenja sa dometom do 30 metara. Ova kamera neće uspeti da samo osvetli površine na većoj udaljenosti, kao što možete da vidite na desnoj polovini snimka. Ovo nije problem ako postoji neka vrsta uličnog osvetljenja ili u momentima kada farovi daju dodatno osvetljenje. U ovom snimku našeg test interijera smo primetili slab intenzitet boje, kao i u spoljnom snimku, ali kad se zoomira snimak, uspeli smo čak i da razaznamo sve male predmete na stolu. Sve u svemu, ako vam je rezolucija prioritet, a nemate veliki budžet za novi sistem video nadzora, ova kamera bi mogla da bude deo rešenja za vas. Imajte u vidu da ako želite da snimak koji se čuva na hard disku bude 4K kvaliteta, vaš snimač mora to da podržava. Te informacije možete pronaći u datasheetu vašeg snimača. Nadam se da će vam ovaj video pomoći u odabiru adekvatnog rešenja i vidimo se u novom videu na Masterovom kanalu. Prijetno!